Fatalo fatu le tatou ekalesia le ni tai au fou, tai au manuia, whaftai ona o tō e au i mai lo tō soifua ma le matobola le ni tai au le tatou saunina, fatalo fatu le sunga tō ina ma le falitua, awao ma falitua, sunga i tia akono, o la tō falitua, tina tia akono, tama, tina matutua, a mese o tatou walo ma whanau, Good morning and welcome to the second Samoan. If this is your first time worshiping with us, we welcome you, welcome our neighbors, the kids, and thank you for worshiping with us this morning. If you're in the area and you're looking for a place to worship this morning, just stop by at 655 Cedar Avenue in Long Beach, and we are welcoming you here. This is our worship time. This is our worship time. Let's put our hands, our hearts, our spirit together to worship our Lord. Semana
o le tapu inga I le atua. O le alofa mai o le atua o te pese ai lava e whaavau. O te whaelo atu I lo umutu lo whaamaoni I lea tupulanga ma lea tupulanga.
Ma ua o sia te ngai ma le o filifilia. Wa o tau lava ia tā vita la o mauna. O le tatalo le anana pa ia. E pa ia e siri ese e mamalu lau a fio o lo e a fio le langi ua tumu le langi ma le laro langi lo pa ia ma lo mamalu o le atua o atua o le ari o li o le tamar whaavau o le ari o le whire mu a o mātou wifu ma tāpua i atu i lau fio le nei tae au mātou te muhai o le atu i ate oe lo mātou atua se ie au le mai lo a ngāma paia tai to anu eina i mātou uma me ia mātou hi atu no sirisiri ese ma tāpua i atu i lau fio ma le ngāma whaafitai ma le loto whaamaoni ma ia whaasirisi nai lava lo viina o mātou ka tāru e alafu na suafa o Iesu Kiriso lo mātou rei ma lo mātou whaola. Amen. O le a tātou ngā mata na me saunina lo na viina e iwa sumarilua. Iwa sumarilua le pese o la tātou pese ai.
o le ase o tātou wifo ma te tanu. Le atua siri se, le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Le atua lava lawa whio mai le vavau e o atu lava i le whavavau. Aua o lawa whio le ai sa wāmatanga. E rea i fōi so ngā tāna. O le alefa ma le o meka. O le mua ma le mulimuri. O kuna no wata o nū le nei tāia au. Se isi ai le inga. O le whawhatai. A toa ma le whamanu. Se suai nai no alofa. Malo wale lei ai mātou. Taito tasi. Whawhatai tere lo mātou atua. O ma whai o na mātou ria mai le nei tāia whau. O lo sa pati paia. Whawhatai o ma whai o na toi tatalaina. O mao ta tāpu ai. O ma whai o na mātou toi o whare whatas. Mai maniso i lātou. Ia mātou tāpu ai. Mātou tāpu ai ma whai tere. Ia whasata i tasi. Wa taralei a fo e sio mātou ngā ruenga. Le toi whakasia o lawe kālesia. A mata mai lawe i lawe o ona mani whakatua. Ta māma tina mātatua. Kusunga i a wā mo rātou whakatua. A whionga ti atono. Mā whutanga tina. Ia o lawe i aru whanau. O mai masani. Whamalo whawhatai lo wangle lei maloa lofa. Whawhatai o manuia o mātou taitai. Whawhatai lo e kare sio o whanononu atu lau whio le nei atai au. Whawhatai lo whio na lora whawhawina mani malos o e fōina. Awari warawino i mātou nei tangata. Awari tautueina o lau whiau na ngānue. Mo so mātou manuia mo atai au. Whawhatai tere le atua. Una o tangata whakutua. Roma whai o ngānue whamaoni. Awari atu ngā o ngānue ngai so te whaore la wani. Mātou whawhatai. Le atua o na aua whionga e le umano na anata. E awa o ai. E awa o. E whapato ai o mātou tangata vai vai. Na ia whapena o na tono mātou wala. Ma whai alo whinangalo. Malo malanga me tono. Whawhatai o na mawhatanga mawhana maloa ngāga paia. Tai tō roina pēa e mātou i o mātou vai vai. Nei a mātou roa, mātou mautinoa. Le ofo i atu o mātou rola i lau whio o mātou tama. E ara i sana mō ma le whātua tua moni. Nei a whai ai no whinangalo a leo mātou roto. Whawhatai rau whaparapare mai o mātou vai vaina. Terina se rāwa rau tō sā, ai o whau masongoia o whāmuni ana. Ina ia maua e tangata le ori mai whiawhia i lau whio. O le mātou whawhatai siri le nei tae au. O le whaoratanga na e saunia i ro mātou ri o Iesu Kristo ro mātou whau. E tongi o reina ai o mātou tangata na sala, ma o mātou se. A toai malo mātou soi fua mai malo mai tungu mau. Wawa no ai lo malo i langi. E sāwha ngā tuai lau whātua tua. Ia vi ia oi, ma whamanuia no suafa. Mai a tu mawan perawa lau whio lo mamaru. Ma lau siri ese, e oi de whātua.
Whangaro alofa no mātou tana. O mātou tau iatua mātou on sana. Ma mea o mātou se ai I lau fio. Anga sarai mātou no mātou muli muli le rio le nei langi. Ala whai no mātou wala awina. Anga sarai mātou no mātou whapawari lunga ma le whātau siri. Le vāma lau fio. Mātou no salau mātou na mātou lea lofa. Ma le lota whamangaro I mātou usoa tangata. Anga sarai o māwhenga I ai ma lau whenga mela. Whare o ngari. Ai maise o mātou whanau. Ta tara lau a whio whabon mule awane e awe selo o nana paia mai mātou. I taito o ei mātou, lo mātou vai vai. Na ia mātou whamaoni, lo mātou ola malauina e lau a whio. Awa whaini a vei mātou, ma masani, lo mātou ole atu o lau whamanga lona. Ai muli muli ane, o mātou toi foi lava I o mātou tangata tua. Lea tuai, ia veri maliu tingau o mātou ali whaola. Lona toku no whamaringi ina, sausawina ai mātou, malela no langi atoa. Ia mātou mau ai, na manuia mai lau fio no mātou. Whamangaro mai mātou no mātou ori. Whamamau mātou tangata. Ia vei pēai mātou mau ne whainga wena. Whanau e whiriwhiri ai lau fio. Dari e, ai e si upu a mātou nuku. Wa loa e sila whia o mātou tangata. Mātou lava, o te whanau whia whaimania. O Yesu lava o mātou ori, ma feta lai. O mea malama mātou te ole atuai I lau a whio tamā. E ala atu lea I suafu pa ia. Rona suafu pa ia. Whapea rao na whaia I mātou. Mātou te taro lau a whio. I e whamanui atu si o mātou atu no Samoa. Samoa is a sign of Samoa si. I e whamanui atu o lātou teitai. E whainga wena so te whata whaitau langa. Whamanui atu o tangata uma. Mai lava, mai nunga lava bonga te tele. Se o atu monga iti. Le atu ai, se e sila lofa mai. I lau whanau. O na mawhatianga o lofa ngai, mai mātou. Ai mai sila lofa rani atua. O na le nei wha mai, na tau tia, matuia. O tele ni ora man soifua, o nisi wa tō sea, o na le nei wha mai. O nisi o wha mai, whatau tulia I tonu wha mai, o to tonu ai. Tau sa ini se tonga whiti, se vai la au a ngā, tine ai le nei wha mai. Netu ai. I rei lava se tasi mātou te suku whai atu iai, I o mātou pupo ngā, mō mātou mawhtia. Se I wana ngā lau e whioro mātou atu. O nā oi lava tō tasi, au a lau e whio nei whaiare tangata I reo lava whakus pai. Mō e sina whia whoi mea uma o te tōmu I tangata. O le ana lea mātou te talo, te I ana lei mai lau whanau. O te meme ai, lau whanau, le whia ona me whia manu. Le atu ai, o lau whamangaro. O lau whesoa soane. Mātu te mana o lia. Whesoa soane lau a whio I a lima te mai taifu mai. Fuai a te la tau le poto mana te mai a toa mana mana whaola. Whai ei a la tu ngā luena. Tau sa ini ai o se tonga whiti o se vai la I le nei whamaki. E na ia te ana atu ai, atu mau pēr o mātou whākutua. O no mātou tatu nunga I ate o ino mātou te mātou.
tau lea. E o lena le ni tai au. Pata sia e mo mātou ngara mana tu hilo. Taru le ora. O le mawhai o le whānau i. A te sira whia me unga te tonu iai. I whapena o le whaia o whiruma. Au e lau nei whaia o mātou. I le suafa lava manu malo e suka viso o mātou ri mo le mātou whao. O mātou ore ma whānau e nei. Amen. Oi a tātou toi vi atu vi o le atua o sa mera o te pesi. Particularly speaks someone. So, though we may not be familiar, but when you come here to the house of God, it is my prayer that you kindle that glimmer of the divine in you so that you feel at home. So with that, I'd like to welcome each and every one of
you here. E vei o masui o le whionga te te whono ma lau e me se fo i le o whai ngā ruema. E watu e le ao le whatalofa e pa ia man maru o tātou i kalesia e pēne māsani ai. Ia me se fo i tātou mā lo mai e asisi mai o tātou whaitapu inga whaitasi. O le upulawa e māsani e le nei e kalesia o le tātou wa inga le nei. Rono winga so se mea whatalo lo aki e le atunu. O lo maua na tātou no whanga i nei ne kalesia. Ia, o le tengine nei o le whaitawina o le whionga pa ia le tua. Ma o le tusi whiwhinia o le iuta. A le whiu mua e whakau mai le whiu pui whā. Our reading this morning is taken from the book of Jude in the Second Testament, and I'll be reading responsively. We'll be reading responsively in Psalm 1, verses 1 to 4, as you follow along in your reading devices. Jude, verse 1 to 4. Tātou whitau whai le tusi e iuta, whai mua e le whai. As you're reading through this, Jude, as you know, is Jesus' brother, physical brother. So as he's writing about this faith that his older brother propagated in the world, he's caught by this, how shall I say, he wanted to build up his family, right? His brother had passed on, and so he writes to the faith, reminding them about what his brother brought. I'm thinking about how we're such a family-oriented community that think about those people that are much closer to us. And think about those who passed on. And part of the charge is for us to continue their legacy. Our parents, our forefathers. So this is what Jude wrote to the faith community. He talks about the sin and doom of ungodly people. The sin and doom of ungodly people. This is a guy that grew up with Jesus, the Christ. And when he passed, he looked at what the church has become. And then he was moved by the Spirit to write this one small book. And he wants to lift up the sin and doom of ungodly people. And maybe take this on, not such that those people outside are ungodly people. But think about us inside. Maybe there is somewhat of an ungodly person that dwells in us. Instead of the Spirit talking about those outside who don't come to church, but perhaps those who do come to church and embody this sin and imminent doom of ungodly people. Tātou whitau whenawhai whāu whiwhiria. O iuta o le au auna Iesu Kiriso, o le uso fo'i o Iakopo, Ie ua wala awina, wala whaina e le tua le tamā, ma leo leoina mo Iesu Kiriso. Leo pele, o lo o matua whamalosi e tusi atu ia te oto i le whaolatanga ua tūtele. O te tau e lava o na o tusi atu ia te oto e apua poai atu. Ia oto whamarolosi o na whinau mo le whatutua. Na tuina mai whatasi i le aupa ia.
tu e au tātou whetau, me whātako longo i tātou a whionga, a le tua o tātou whetau, me whātako longo i e o te mene. O tātou launga o Samuele sunga le wao i a tau mele lei, Ioane tautoro. Sunga tau mele lei. Talo fatu. E ui langa ina wa batu se nganga le sumale. O te nenga ni tai au. E au langa ia tia. Ana batu se upu. Tu sai ma le tatou sau ninga ni tai au. E vate lau whaftai le tatou e kalesia. Vate whamalou lo te wonsa. Whamalou pare. Whamalou taufi. Whamalou le unsai. Lau sunga to ina. Maror tautai. Maror tu mau. Wa e ui. Te telo whakira tauri na whainatasa whenga iei tātou te teimo tōna. Whawhatai alawa ero whanetua. O tue whakasia na me kalesia. E au noa la kuna sinde por fakul vale nai. Le ai ma se tasi to sea. Po ina ta to te no ai. E lo tu la fo ina ta to o ta to tu. Lo ta te ina pero to so fu ma lo le ora. Dona lofa, dona le. E fa muia le tua. Ilang au-auna, ai mai se tata kalesia. Ina suafa maru le atua, ta mamu le atua le alo. O le tātou launga. O le amaua, se upo te taina ai tātou le ni tai au. Fai mtai ala, lo tātou ola, tau fai. O la mago leo le tusi na fai tawina, mai di whenga ina whau. O le tusa le au onga o iuta. O whamaina fai upe wha, e whai mā tātou matua. Ai ole au whaitawina. A wāwo ana whare longa o nisi tangata. E whare mātau lātou. Ma ua lātou whawhiti le atua. Ma lo tātou o li o Jesu Kirisa. Wa au tama whai whapupu le tātou matua. I rei whai mo whie. I lau whakawhonga. O le mangatua tū, o le launa le nekai. Whapea. Ia o tō mātara ia. Matatalu. Ina nei o mai pupua ngāma whaasosonga ia te o tau.
watch and pray. Because all temptation, before all temptation, comes to you. Olha foi no pulea, foi mandato ao tu, ou fifidia ali Israel. Você toi fa famo, você toi fa mandato. E aí catou. Ma ufa ta o ia foi. De manatu o tu ni Israel. Awa na feta lai Yesu yang so. Ia o tau mata. Ina dei o mai fa so songa ia te o tau. A whea ngai Yesu mauna pōpona. Tāua tere e nei foi. It's so very important to me what Jesus said to his disciples. When Jesus was on pain and suffering, he was asking God, his Father, please take this cup away from me, if you can. Not my will, but his will. Eleo lato ay faya na mo finana. Ulea wo fata wai nai. Ifita lai na Yesu yo so. Pe le no faya na to mata mai sa so te tu poitas. Can you stay awake with me at least one night? Mai a ofer mai Yesu ma falso soma ai mesi o ponga sta ia mai saya kita watu tama saya fesiri long tama tu sai ma fata te ma fai ona be esere nei mai Lua, wati di ai. Ona luluti ti ngao Yesu. Una uale ase te soa soani a te ia. Te tu sai mo popona. Ia o tau mata ala te talo. Nare maua o tau fa so soma. Leo soe. A tangu lava ole manatu o tu. Ole nei vai tau o tatou whenga iai. O tatou whenga iai mo o tatou ti ngā mo mato o tatou maftianga. Ona le nei whamai. O lo whetai ai pēr mai tātou. A tonu. Ele ese mawhatianga na whengai mai o tātou whaola. Ma mawhatianga lo whengai pēr mai tātou.
peitai. O lofa mai le atua ia i tātou. E leo tu la foi la vai tātou i atua. O lo whapea o na marutia i tātou i o na awa lofa. O lo whapea foi o na apapa mai. Mali au auna o iuta. Ia i tātou. O upo le alafa. O upo ti mai. O upo whai maro si au. O upo la bea. E pei o na apapa mai le au auna. I rau tusi. Ma o loo i ia tanu whai. Wha maro si mai a te tātou. Ma ia wha maro si tusi aku i a te o tau. I te whaara tanga wa uma o tuna mai. I ro tātou o tuna. E ala mai lero na pele ko tasi o Yesu Kristo. O le tangata le aise a sala. Le aise kona. Le aise ina. Ai o sawa ina ma whātantawina o ia i loma o le au mātanga. O na o e ma. I tangata na sala. I le whai upo tonu. Wo o mai ani upu. Whapea. O apa po inga whamaro stawa ale o mai. O lo ia tau whai lava. E o nai mai a te tātou. Nga ia tātou o esa. Ma mea le nea. Pei ona mga tātou natu au tū. Tātou matala. Whai mai a whai patau. O ta tawa i lava o auto siaki i ate utau. E a papa i atu i ate utau. I a utau wha maru wasu o whina watu. Ma le whātua. I tuina mai whātasi au paia. O le isi le nei wa popo inga. Mai le au uma. Ia tātou alo esi. Ma mea whakosina. Ali ali o le nei wa pola. O wira tau whaasase. Ma le whaanete tau. Pei laga o le matua. Whai mai. A wao ana whaane noa o nisi tanata. Ma ua whaale ma tāu lātou. Ma ua lātou whaafiti le atua. Ma lo tātou rini o Yesu Kristo. O le whasiri. E whaamatu mai mai. Po le are ringa. O le afo le nei upu. O le whaale longa. Tēne nisi o tātou o masani ai. A wā le upu. Sāsa tātou nia. A o a foi tu ai na tanata. E whātu sene i ai le nei. Mai o whaunga aina e wonga le upu. Na ia tātou I loa na mara malama I lei. I winga o tanata. Whai mai o tanata. O le mākata. I le atua. Wala atu te atu. Ma ua li ua no la atua lofa le atua. Le alofa tu no le atua tu mai atua mai. Ua whaafiti, ma ua esi.
O whaafiti mo o e se mai. Mai lo tātou matai. Ma lo tātou li o Iesu Kristo. Whai mai se tasi maenga tā ua o matua. O i lātou fo ia, o le leva, o na muai, tu sia, o i ai whaasana. O lea lai o tā manina mai lawa i. O tangata o lafo ina lea tua. O tangata whapapau. O tangata o ese mo lea tua. O leo to ese mafo fau. Se poto, o se whātua tuana. Po se ola. E telefoni isi winga. Whamatara talai nai, tēnei tangata. Me nea lava leo i whare i longa o te tongu le tātou atua. Mua, o le tau whaasa se isi tangata. I le pepenu. Lua, tau whaalata isi tangata. Ina ia una ina atu. Ai o tātou mawhawhau. Ki mea te sēma le musia. Tonu. O le amu na whatawenu. Tau ma whaia whaeara se mawhatana ma whane te tonu a iwa. O nu. Ma lo. Ai ma se lawa ma wenga le atua. Ai wali ai se mawhatana taritonu. Ma se taritonu ma boni o ia tanata. Wale e mausari fo i mawhawhau. I se mea e ao na whaia. O pei lawa o na manulele. E whenele ai. E sairi se mea ai. O ia tene fo le poto tau whaapalea. E mana o se mea. E le ma whai o na whatau nuke ia. Ai mana o e whai se kaskarat. O na mau hai lea o ana mea. O winga ngā o le tangata lea. Te ua o le whaale longa. A tonu, e whai mo fie la tātou ngā mena. Te a le iai, se mea whapea i te tonu le tātou ngā mena. Le ai se whale longa i te tonu le tātou ngā mena. Ai, whai la tātou ngā ruenga. Ma le loto alofa. Ma le wha maoni. Tasi ki tātou munga. Tasi ki tāpua inga. Tātou tāpua iai le tua suifua. Leo soe. Pe leo le winga ea lea o la rio me nei lorai. Pe leo satani ea lea. Wa tania mai luma i winga whaale luna. Ka tia e lua matau pe wha. Ka tia matau pe lua whai pe wha. Lo wha maoni mai ai maone. Wha pēa. A wā ka wha pēa o usu ki pēlo. Wha o whia whaale luna o tangata. Nga wane whare nonga, e tilo i roa o tausa o tona. Wa ia te o tau kariso Iesu, wa lātou whapuronga ina i tātou.
sila la i whainga matautia Satani. Satani mana o le ana fo lea e tau ila lo ai lo wai tangata. Ina o whaia lea tua le tangata i lona lava whapusa whaia. Hamaina tua ia tangata i mana lama. Aya. Whai mai wa se e ane. Ia lio le lalulangi. O whaasa sere o mai te mapa. Lea mo tātou porolonga nei. Lea mo tātou mawhatia ai nei le nei lalulangi. O nau lea masa. O le whaale longa. Whai mai le fia. Ia manino marama se mea. Whai mai le tala, ure ruai ngā na lava lea tua, so le nume la runami. Wa tu ese ai, le marama lama na pōlipi. Whina ngāra lea tua ina aua ni whai le tangata, le tua ma so le numi, ma whai a leo le tangata. Ma au mai a nofo le marama lama, ia le nā. Wa se e ane le ia le ni le runami. Wa ua nofo ai. O whaati sai le whawhine. O le whawhine I nona toa lua mātana. O na se ai lea le rua tina. Whau tangai. Whaale I nona. Mana o lava isi ona numi te ona. Le au soe. E ai pēr isi ona numi te tonu. O aira. O nui tu malo mai kalesia. I oe leo soe, o le tua lau le nga. O le manatu au tūle le tare au. Ia tātou mata. Ma whātua tua ia tua, na nei maua I tātou I whāsoso. I oe, o lo wharu mai pēr e lio le lau. E ave sere sa o tonga, o tuina mai le tua, ia I tātou. Ma whāporonga ina I tātou, na o le nā. O le nā rea popoainga. O loa popoai mai e le tua. Whaamaru osi mai. Whaamaru sinau mai, le au onga, ia I tātou. Wata tau lava na o tusiatu ngā tau tau, ia papo I atu ia o tau, ia o tau whaamalos, na whinau mai whakotua, o tuina mai I nau pai atu. A o tātou I ai, ni nei vai tau. Whetai a inga mpuapua ngā mawhitianga, Mune ne wha mai ma tia ma le mātu ia. Hei tō sina na lava. I le kalatia I lua mata I wha. O se vai ma le whaiupo no whapea. Tangata ia, ngā wane wha le inunga. E tiro no tau sa rotonga. O I atu tau, ke wiso Yesu. Ina ia whaporonga ina o tau. O lea o tue whamatu mai ai, tātou le winga o le whale I longa, e ne whamatu. O se ata vai a lea, o se lea e topu a lea isi, tona winga. O whainga ia, a le ti aporo. O loo lafi mai tua, ma vava ai mai a toi, e lua vava tai ai, o lo tātou whaaro Iesu Kristo. O lo tango whare te apolo, ma ne ese oe ma Iesu. Ai o whia ki te tō. Leo soe. O le
fesili, whanu tu e mai a tātou le ni taia. O le asi me tāua, i le tangata. Le a whapea ua le aise tōna whiti, a se vai la au e au ngā i ate. O le asa utani. Pau lawa me tātou te ion, atu mutina. Iso i nātou, o le aise na whau. O tere se meme ai o le lalangi. O le inoa po lan mea o le whau. O tu fasiri le lalangi. O le ai el nei. Ai o le afo el mea o mafu ai. Mafu ai ane ni whamai. O tere mi ora man so i fua, o tau sea, o no le nei whamai. Ma tau tia ma tu ia. O nisu whatau to ria te tonu, o mao ta ngase, ma ai. O ai ea tātou te kisiri ai. Te o mafua e ānei mea. O le asa utani. O lau tali. Te siri lava oe ia te oe. Te siri lava au ia te au. Pe ai se au mafua ai nei mea. O na ua. O furi tua le tangata i le lalolangi. O i mai lau langi le atua. Wa lātou whātou tua nai, e alofa tu noro tātou whaora. Tu mai ai atua le tangata i lau langi. Na ngātua ina, e ia. Loko fesili mai le atua, sona vi inga. Pangalea, o le aisa manatu a tangata i le atua. E toa sā le atua. Rona toa sā fōi le seua si tangata. O tātou wāwai nei i ai tu nanga o i le nanulangi. O lo whaifi nau a mālo te tasi. O tu fasiri le tasi le tasi. O tusi lima po ai e mātou mai e le nei whamai. Ma o whai a lātou whai uma. Ma le le mauti noa. Ma le le tari tonu. Ma le lātou le whātua tua. Le ona ni mahosi mana. Te pato marata mai. Na fuai mai le atua i atu. Le kalesia. A tātou wāwai, tūlanga o ngai le lau rangi ni asu. Te ano whai atu, whātua tua nai, le atua. Sila i tai, ka tomo malo e tasi. Wa tūlai wharawa tangata ia, wa whaalala na pule, ka mai oia pule. O ia te ia manas. E pangalea. O lo whawhapanga rea tua. O sisi kumalea tua ia te amara ngā mai no whai. Tā lofa. Tā lofa ia na lorangi pangatia. Ai whawhetai le atua, le mawhaina tu la whaina, oe maua le atua. O lo mara tua pēr, oe le atua, taimi māsu marapa. E leo se mea whawhaina nei mea. O lea. Na liu tiro tangata le atua, i rona awa Jesu Kiriso, na whio mai o ea le lalani. E la vea i atua e ma. Whaalava i atua e. Tai a te oi le ala.
fose o manua. Ma lewa fa manua ina oi le fido le nei ngā. Elei mafafauina, elei popola le atua le mamalu, o lona sisiri ese, o lona paia, la tu uma le lani mea, fio mai uia i le lona lani. Na ia whaola ia tona. Ke kalesia. O le te au le lani, tātou le ni tai au. Tau nā lofa le tua. Ia mau pero tau soi fua nau le lei. Ia au mai esi le tua se aso se taini e tō whainga. Na ia au mai esi tau fitira se mai la aua wale ne wha manu tau tia. Ina i te atu ma tātou. Ai tu mau pero tātou sa au tonga. Ma non tātou whātua tuanga i lentu. Ia manuia lau le tātou kare seli atu. Ia whamanuia le tua le tātou tātua. Whawhitai le tua. Ano le ola whakawina. Lotu mau te. I lau o me sunga toina me le tātua. Whamalo whawhitai. Whainu. Whainu ngā ruema. O tōwhinga i tātou. I le suafu i asu te viso no tātou li ma no tātou whāwha. Amen.
tuso fu e mana ba ia. Mei o le fio male tua o tatu whalongo mai ai. Tau i alo whale tua me whafo i mau tele le sume o au. Ia tusai fo i rama mosua i tatu me lai e te ima le te. I just want to lift up 2 action items, if you will, from what Tomei Lele preached so eloquently about. If you notice that the book of Jude is a very small book, and it's just before the book of Revelation, the last book of the Bible. So think about when they were negotiating what goes into the Bible and what doesn't. And Jude made the cut. And I think it has to do with his relationship to Jesus Christ and James. These are actual physical connections. So the 2 action items I wanted to lift up is when Tomei Lele say matahala. Matahala. Mata means eye, ala means wake. So matahala means use your eyes, pay attention. Right? So that's the 1 action item that I want you to take with you this week into the world. Pay attention. And that's a luxury, right? Because when he was preaching, all of you were on your devices. And look, here's what the algorithms are doing. The algorithms are taking your attention. You cannot sustain your attention for too much long, right? Because that's the system that we live in. And so it's very important that you have to pay attention. Matahala. Matahala, when you pay attention, you will see that God is in this facility. And somehow it's in you. And to the extent that you lift up God in yourself, then God will be manifested in the world as well. So pay attention, because all of your devices are screaming for your attention. And if I can share with you a technique that helps me, it's this whole notion of paying attention to your breath. I've preached about this in the past, about how when we talk about the Holy Spirit, it's very hard to figure out what that is. But if you localize it with your breath, take a breath in, breathe out. Breathe in and breathe out. Just pay attention to that which sustains life in you. Then I think you will have carried the sermon to its right place today. So matala. Tawar matala. Or faseina I tatou I ngalu e pena na fafua e le fati. Or faseina I tatou I tangata na whemai le ie le ie. E se I tatou matala. And then the second thing that Tomei Lele said, and this could be an action item this week, is prayer. Matala, matatala. So pay attention and pray. And if you pay attention and you pay attention to your breath, life, you're constantly praying. Right? You're constantly praying, because if you are in that space, then that's what you're doing when you're not being distracted. You're praying. And all of our prayers ultimately gather in front of God, the divine. And here's a local notion, if you can take this on, right? The notion is you can have anything that you want. That's what prayer is. Prayer is engaging the divine mechanism
so you can have anything that you want. And that's a radical notion. Think about what you don't have already that you would like to have. Think about who you could be that you're not. And when you act in the world as if you can have anything you want, it's a radical notion. Now, of course, Tomalele didn't get into this, but there is such a thing as praying until you have what you want. To continue to pay attention to what God is doing in the world. When you pay attention to your breath and come to realize that everything is a prayer, then it gives us a sense of hope. I don't have to remind you, there's so much going on in our country. We've got an election that's coming up in November. We're so divided. And as a Christian, I think our prayer ought to be peace upon this earth. Peace upon our country. And peace with our family. And if that is something that we wish to come to pass, then we have to pay attention and discover it in ourselves first. When we're less malevolent, then there'll be less malevolence in the world. When we're more peaceful, then there'll be peace on earth with the rest of the world. So that is my prayer for all of us, that when we look at one another, we don't see strangers, but we see glimmers of the divinity, and we see Christ himself. Tātou sene la whapa ia atu nei, Mike, ia whairo tātou te talo whai, ia tātou te ape lea. Let us rise for the benediction, if you would, and the blessing of the offering. O mātou o ili si kui o le nei tātou inga. O mātou whaalongo fo i o angi lo nganga pa ia ala i lau ona. O mātou sa sao fo i sa sereni e fiso soani i vai vai o le ausu i nei. O le mātou te talo i e whapa i eina. Whalau te leina i lo whina ngā lo lofa. I whaima o wala na nui ai lau whana o mā futa. We've come to the end of our service. We ask your blessing on the offering that we're collecting. And as we go out into the world, would you give us the boldness, the courage, the strength to pay attention, to see that which is really important in our lives, and work to have it come about. We ask that you keep us and bind us until we meet again. We ask that the love that's in Christ and ostensibly in his brother Jude be with us, build us up, and allow us to build others around us. We pray these things in your name. Ia tumo mai o mātou lunga le aligie, le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Lofa muti vale o le atua le tamā. Il man mawhutanga le motusia malo o ngā mapaia. I nunga le ai mātou malau whanau whatutua i le langi awa. Nei māsa umai o le whapapau, whapapapau.